Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mutamah na kemajuan di Aceh kita nyu dan generasi kita nyu dengan na kesatuan TikTok ya. Yaitu kesatuan joget-joget, kesatuan goyang-goyang, kesatuan pancet-pancet, gedet-gedet boh punggung ya. Buat TikTok ya, kesatuan TikToker Aceh. Yang dak kod memang karena kesatuan TikTokernya, TikToker yang Islami becut kan. Umpama dakwah-dakwah syiar-syiar Islam urang beutnya nahi becut kesatuan TikToker Aceh mamanya model goyang-goyang geden-geden draw nyan tang kurang layak manhum kadang layak baba urangnya hadat ada bahkan video saboh nyopat dia tuh. PTBA Persatuan TikToker Bangsa Aceh ya, satu kebanggaan bagi bangsa kita bergoyang-goyang di media sosial. Kemudian ada logo di sini, ada bendera bintang bulan ya, dan padu-padu macam kris, mungkinnya logo ke urang Jawa hanya pu meriam ya, hanya bendera merah polos bintang bulan cit. Itu satu kebanggaan ya. InsyaAllah maju mantap TikToker Aceh. Mau buat ikan rokok tu.